Кореюс заменим майманас нишаны Сада свой сипеть, азыкабо вадану корпана Занда сас васипеш, азкабо корпанда вадано Корястелем маракату Куда? Корястелем маракату Куда вынди? Куда? Алкулла Елдар адаму оскалкулла Салават Корястелему маракату Да. Халкулла Елдар адаму Дапан мой Бог, еле каямот барпа, сапыне
At zemin Safa Karesur Bahnor Hak Ta'ala Zemin Karbala Nihayet mukhtasar ke Misr bas Karesur Safa Banur Hak Ta'ala Zemin Karbala Parvardigara şefici çahda Muhsin Pak aleyhissalatu vesselam Parvardigara et majlis soz pane rahmat Parvardigara yem majlis karun majlis nurani Parvardigara yem yor marsi bozni amid zan marad sagir kabir Parvardigara sarin hajat rawa Parvardigara şefici sati imam Musa ibn Jafar aleyhissalatu vesselam Parvardigara sarin hajat mandan hajat rawa Parvardigara şefici şanan zavji butul Parvardigara sahibin nazr sun niyaz tezi kabul Parvardigara şefi şanan biyamari Karablah Turi İmam Zeynul Abidin aleyhissalatu vesselam Beşanan şefi İmam Husayn Sud biyamar kur yazın dokladas Medine's mazas zar zar vadan Medine nazar ke biyamar beşe al khususi Sayyid kur biyamar Parvardigara şefi şanan İmam Husayn Sud biyamar Parvardigara sarni biyamarın bakıcet saatısında şifayı kamil ata Parvardigara emsindiz döydis kar pane şifa kanuk dava Parvardigara im jawan rashuk mesan azhar bala Parvardigara şefi se anan İmam Husayn Khan Moğol Ali Akbar aleyhissalatu vesselam Parvardigara im ti jawan likmit perimit berozgar Parvardigara kasam che Ali Akbar aleyhissalatu vesselam sun Parvardigara sarni jawanan karuk rozgar ata Parvardigara yat majlis soz pane rahmat Parvardigara son rahbar ayatullah khamna ithon basi salamat tasin dushman karuk niyast nabud yase matlab tasta rawa bar Muhammad wa ali Muhammad aksalawat Kıyametin saadet kalamı siyah Parvardigar Resulü'nün rahmet Vanelik kıyamet sapni barpa Prat zemin azbesi binillah Amayi zemin Karbala kom feryada istemsat divan Dünyada Bakıcımut Allah
बहुत मैदानी करबला जनाब सैयद शोदा
دپان گزاریا فرات بیشاتو نئی نوائی بیاک نوچو बड़े बाबन रसूल खुदायन वोनमुत दपान इमाम हुसैन ठारो कदम प्रथ तरफ त्रोवन नजर मैदान करबलास दपान पत्थर करार कोर जार जार इमाम हुसैन वदा Drüço İmam Hüseyin, buzit pan, caiz, ahti vod varih kal parnası. İmam Baykızav, Karbaluk İmam Hüseyin o zar zarabadan Cenab-ı Zeynep şu şan payınız boş bir hal. Opnas Dikâd vadar çok mâni At sabr azdak
Yılladı beni lacıyor neyni Ak nazar tro İmam Hüseyin Akbar Askun ve ak nazar tro Hazreti Qasim Askun Sabahı फिर लोग वुचन इमाम हुसैन जनाब हजरत अब्बास जनाब ज़ैनब वनान माने बाय हजरत अब्बास क्या फिर वुचान क्या तमन खान मान फिर वुचान क्या इमाम हुसैन वनान दोपनस बंदे यमस हजरत अब्बास ये शान चढ़ बंदे तकलीफ गसे अगर तकलीफ ग्रेट इमाम हुसैन यम वक्त यम साथ जो गनीमत दोपनस पेली दरिया शान यमन नूर गुलन यति जंजीर करनम बेन दरिया करान वजी सफर तमाम करावियती मुकाम सपुन
इमाम Husayn इस पर इमाम हुसैन नमान नमान हजरत अब्बास
वदान क्या इमाम हजरत अब्बास ने मजलिस पे चलान दिल फुटित तुझे अथ क्या राज प्राय सैद कुर्स बेमार परवरदिगारस अना वसील तो शफी अनो जनाब हजरत अब्बास यम सद दादी इमाम हुसैन कतल गास फेरान कित पर द्राव होल गंडित हजरत अब्बास से दादी परवरदिगारा शफी यो जनाब हजरत अब्बास परवरदिगारा अम सदिस दादिस कर तो पन्ने शफा खानुक दवा परवरदिगारा कसम इमाम हुसैन तमिस बेमार कोर तथ मदीन वत पे पेमस जार जार वदा पन्निस बाबस थाना बे शफी बेमारी करबला परवरदिगारा अम सद दादिस कर पन्ने शफा खानुक दवा परवरदिगारा इस जलालत नूसत कर दूर दफा बस बर मोहम्मद वाली